Bitar Donald Trump yu Benjamin Netanyahu daga ba pendon kam daki selang word URF star king kari India kalapan kre ya gajing ya telok pad ke US ha gajing ya kayi pateng kabahe lada pimpat subscribe so bahasa subscribe no ya ke channel Jong U New Trap Katkum ka report jongka anxious pat ka telong kubor di Jerusalem Post baru naga telong kubor jongka NDTV Donald Trump ulamai pat ulah tim na telah dagi kentin kibakor yau Benjamin Netanyahu URF star king crazy ong Donald Trump yau Benjamin Netanyahu sakala kasihi mapi ya kanega kantin Donald Trump ula penrem jur yau Benjamin Netanyahu halor gajing hiar thma ya kathan birut balai pile bikumne ulaong pad ulaong ru everybody hates you now Trump ula keno bakar kompenya thma jong Benjamin Netanyahu kala penlong ya ka partai barokawai bahkan isi ya kari Israel ulah kamru de keboong lado om day mga meladai ban poi shalong da keboong kumne Donald Trump ulah kedauru yaki mukot duma bamsap bau Netanyahu ulah kendu ha Israel pat ulah penken mau bau ulah penbor ya presiden ke Israel pan map yau Benjamin Netanyahu ulangan hilai teligis pat kita kilong ka beri kata ka kes nembar syajar pat ka kes fraud nembar arajar pat ka kes nembar sawajar unbridge of trust Trump ula bitar ya Benjamin Netanyahu namar bagi Israel ketemu ban penklan susu ya ketema habirut kanong ba jong ka Lebanon Donald Trump kuah bagi Israel kandang peteng ban hiar thma ya ka birut namar kane kan penjulor bat kan penpulom ya kajing temu jong Donald Trump pan ya kerennya sobat ka Iran Henry hadin kane Trump ulah tho dagi kentin kiba penjampat ha ka turut sosial pakila don kajing ya keren ka basiso pat ulah ai ku bleiru ya Netanyahu ubala sange banjir thma ya ka birut kibor sorkar jong ke Israel kila len ya kanega kubor kila mencur baga jingya keren kalong ke batnam pan ka balashid Henry kila ong ba Donald Trump syamlah telah lanekin hit dagik tin sniw ya Netanyahu nadu benai Februari baro arliang ke India bat ke US kila penkre ya ka bilateral trade agreement lane ka BTA pat menteri katanat kayi pateng Piyush Goyal ulayatu baka India pat ka US kila penkre pat penjana ya ka thub ka bakrau tam halor ka bha ka banengkong ka cingyate kayi pateng ka basa menta kalong satang ikam gibarit kibaria ka bagi khot ki full stop pat ki koma kanai ka cingalang kabalalong ha New Delhi kabalas dang menin kasngi ka artarik pat kaban kut ha ka sautarik jong ubanai jun nakaliang jong ke India ubakli ya kanai ka kunhun ulang udarpan additional secretary deputy of commerce kat ba nakaliang jong ka US pat kalong hapo ka cingalam jong Brendan Lynch kari US kalalong ganong seng kayi kabaar pat kabakrau jong ke India na kabanta usnem arajar pusan arajar thundriu